Ja sam Ajmen Jusef iz Egipta. Došao sam u Hrvatsku prije 2 godine. Radim kao frizer, to je moj frizerijski salon. Došao sam, obitelj došli su poslije mene. Si došao, vjerujem da nisi odmah se bacio u pothvat vlastitog salona, nego kako su ti bili ti prvi dani? Jesi sjećaš, čitala sam da si zapravo u nekom drugom salonu radio. Da. Pa, Bio teško je. Radio sam 1 godinu za nikoga na Kvatrici, tamo. A poslije odlučio sam da otvorim svoj salon. Sada oko 5 mjeseci. Aha. Otvorio sam to. I kako ide posao? Dobro je, super, ja. Vidim da imaš ludilo nekakve frizure koje se kod nas, nisam baš nikog vidjela da tako radi svašta nešto, nekakve slova, brojke, crte. Da, radim sve, da. Crte, broj. Znaš da neki mišterija samo treba specifik nešto. Ponekad nije dobro za njih, a ponekad dobro. Ja pričam moje ideje, a neki slušaju, neki ne. Ja, vidim da će biti futur bolje za mene tu. Bolje tu nego u Njemačkoj? Da, za mene, da. Ne znam, puno ljudi rekli su da neće biti tu, ali ja vidim da će biti super.